Okay. Nghe cái này Và chít đấy có mà làm chít cái chít nào sao vang lại hoàn hoàn chỉnh mà chít cái thật đây to kenapa ngin tuổi cái por ngin ya ngin pulih ya ga kitab kabar Samuel nong gabon nyut khot bakat ar ngin am page ya to renga kwa pin pai sigi syaka kitab Malaki Hashwa jang kitab Malaki ngani tu pi khana naga siti baar naga kitab baar jong kitab sim kono bon nyau khot bashpo khot kat ar kat la kat saw u blay u kren show debit baru ong hakmi naga sangka jeme ngan penmi yo khun baru new khun jeme un shong ha ket jeme bat ka jing sanshar ju u ka long ha ka terpeng ju u bat ka hima ju u kanam kot lanu ro kita de ke bo blay kren show debit ke kuboran ni ke por ke de pang ke jingwan nu Khrist lene ke jingwan ke hima blay kemudian yu ha ke por jong ke testament berim ndah ha ke bible ke kren pang ke jingwan nu Khrist kemudian yu ha ke kren pang ke jingwan ke hima blay kemudian yu ha ke jiu ha ki pule ke testament berim ki pule ka de ne ke jimut lanu u Khrist unwan kata ke de karu kompule jong ki jiu ye ke testament berim to ngan spli pi kindian ba pim don kam ne phai ngan spli mangan namar ke sitomban wat ye ke Steve Arjing Samuel Steve Ar Samuel long ka ba nyo ke khot ke ba khat ar gong kum ni tin dah ba me jan yap bat men lech thia bat ki pa jume ngan bu yu sumba jume nadin jume ubana ga sangka jume hi bat ngan pen scam ye ga hima ju ong la ba ngan pen scam ye ga hima ju unte ye ga ying naga banta ga kerteng jonga bat ngan pen scam ye ga khet jong ga hima ju si junom ket khot ga bakhan riu but ke yeng jume ba hima jume on pen scam ye ka si junom hakmat jume ba ga khet jume ba ye ga khet jume on pen scam si junom ta ye ga khet jong debit on pen scam si junom ba ublay kular how debit bong no ga sangka jume mut men sa yo yu khon ba ta khon jume un sanshar ha ga khet jume ka bahala karta ka junom kamut utau bri uban long khon jume kamut uday bri ubanam yapshu ta ga de ga jimut jong ni git khot but haba ka bible ga kran chpang kini gi nda ki jiu ki pule ki khmi lenti yo ni ubriu yo ni khon jong debit ki khmi lenti yo ni ubriu tiba ai jangan stupi khana khndiat no debit ukhayu we khon berteng Solomon royap bab ndeu Solomon na ta Solomon khasi we khon Rehoboam royap ndeu ta na ta ter no we sim hadin we sim do arphongut kis im jong hima Juda na galan jong debit arphongut na galan jong debit kini kis im haji sya arpho arngut baru debit tongin yu sedang na tangna galan jong Rehoboam ubade ksiu jong debit so arphongut kis im kiyap no usim bakhado do jong ubana galan yu debit ude Jehoiakin ubangila bagi kitab sim ga baar but they haga porju usim Babylon uwan but penjot ya ga hima jong ki jiu ga hima Juda haga porju Jehoiakin usim uwan sim Babylon urong no ya ga hima Juda sa Babylon but hadin nyau postnem ki wan pai pat namar ga hima Babylon ga khalon but ka yeng hada ga por ka yeng ka hima Persia but they haga jinsin charge hima Persia upa usim hima Persia upa ya ki Juda bakin lei pai pat sa Juda sa Jerusalem ban tei pat ya ga temple ban tei pat ya ka nomba jongki te hadin nyau postnem ki wan pai pat but nyau postnem ki ndon sim show na do ga por jong Jehoiakin ndon sim show nyau postnem kimut tharale se unwan utaw se umwan kuma shis pasna me uble Ukraine pat sa yo webriu uberte Malaki
Ngin pai menta si kitab Malaki, ke kitab Malaki gede. Ke kitab bakat do jong ke testament gubrim. Haswa ke kitab Matius, haswa ke gospel Matius. Ngin pule menta ki ai bo blai Ukraine hau Malaki. Hagno balai. Kat khot ben kong ong hakmi ngan pha yo nalam ktin junga uban pen kre ye gelenti haswa junga bar utrai yo bapiwat un mi pau shen kumni haga temple ubalong unong lam ktin jonga jutang yo bapi de sham snobha hakmi unwan ong utrai gi pai u e ubala ban sha ida ga sngi ge jingwan ju le ne e ubala ban yeng habo mi pau namo longkum ka dinga ba frang refiners fire kum ga dinga ba frang bat kum ke sebon ke bapun khoj te un shong bat un prang. Okay, he shall sit like a refiner and purifying of silver. He shall purify the sons of Levi. Te un pen khoj yagi kon jong Levi. Now no balai Malaki du khot banukong ba ar u bleu yithul pa lang ba Malaki ong akhmi haswa jong daga jiwan u e wala ban sha daga jiwan ju u e wala ban yeng abo mi pa haswa jeng daga jingwan kat khot ben kong gom ni ngan pha yo no lam ktin ola banga ngan pha yo no lam ktin haswa ga jingwan utrai tong bia ngan pha yo no lam ktin shis pas na me hadin jong ne ga jingi thol pa sorry nganong gum ni na do ko por ko bleu kren yo debit hakmi ukon jeme un yo pateng ye hima jeme nado ko por tat hado ko por jong Malaki kamu ko por ko long de nado ma dobit don shejar sem e shwa jisu u Malaki don sans pas nem e shwa jisu so kumba sans pas nem ki ap yo to ukon jo debit umwan sans pas nem ki ap umwan hadin sans pas nem ble ukuran biang yo Malaki ong akhmi haswa ga jingwan utrai ngan pha shwa yo no lam ktin bat bro ki briu ki ap yo taw no lam ktin bro ki briu ki ap yo taw nong lam ktin so kay ga bejia hadin kita nado ko por Malaki ki jiu ki ap yo uta uno lam ktin ki ap ye gata ga jingwan utrai ki ap ye ga jingwan utrai hagi jiu ki jingwan utrai ga de jingwan jong hima ukono debit nganong biang namar gani don kampa hagi jiu ke jingwan utrai ke jingwan Khrist ke jingwan kono blai ke dei ke jingwan joga hima udebit lene ke jingpun yopat ye ke hima jong debit ke shai hagi jiu ke jingwan Khrist ke dei ke jingpun yop biang ye ke hima bala dono jong ke juda so kaya beja na pule mentangi pois ke gospel jom Lukas ngin pule gospel Lukas kelong ke ba ar now menta u Malaki yutul pa kum san spas nem duna san spas nem tame e shisparum wanu tau Khrist wanu tau no lam ktin ar spas nem wanu tau nong lam ktin lai spas nem wan sau spas nem wan hadin sau spas nem tam hadin san spas nem sorry sau spas nem tam wanu angel hagawe gebriu keberteng Elizabeth nang ta u new angel ong ye Elizabeth akhmi pan sapul khon to haswa bu kendo Elizabeth ngong ni wan hawe briu u angel tra wan hawe briu berteng Zakaria u lok jong Elizabeth kat bo dang le niam haga to jing le niam long do ju po temple udang le niam hapo temple udang thang itu ke syarak hapo ke temple babul ko angel tra wan hu bal ong akhmi ngatip ngasno to baga kalok jomi Elizabeth kalong balengki bat kum joro kala yaw garta te henre ngar jong me hakmi gan sapun khon haga ya ba biang gan sapun khon nang ta uniu u angel ong hakmi uniu khon jimi ulong ngini pe kumno angel tra ong yo Zakaria haganong kabanung kong Lukas kedekot ke bakhat sao ke bo angel tra ong hagajing khai u
Temen don ke jingkemen bat ke jingkemen ke bakrau. Bat shibun kini lekemen ke jingkai u. Naba unlong u bakrau kemo try. Unam di ke wain ne ke wain ke bakhalan. On pendap yu uru mensim ko wat na ke po ke miju kan riu. Lukas iwe kan riu. Shibun ki kon Israel on pen pa sho try bo blay junki tkor kan nyo. Te un ya shwaju hau mensim ko baraka bor u Elijah. To, haswa bagi ni poin menta, bapin semua tu ini dekat kebakan yo. Ini lek biang menta sega kitab Malaki kelong besar. Malaki kelong besar. Haswa ke jingwan utrai, ublay uyatul Malaki uyatul pakum ni, hagalong besar dekat pesan, ngan pak yo Elijah. To, ngan kali pi menta jubah benga. Kat no snem. Malaki uyatul pa, haswa Jesus Christ, kat no snem. Ha? San spa. Ông phải số spa xem tam to. Lang mo. Sao spa xem tam yutul pa. Baru yutul pa kum nuong. Hakmi ngan pa Elijah. Unong yutul pa. Hashwa jong ke jingwan ke sngi ke bakrau bar ke itrem jong trai. Te un pen pai ke donor ke pa je kon ke donor kon je pa yo ngaman shwa kendo de jing tem. Mentai ngilek mentau Lukas biang ngi pulit khot khat nyo. Ha ke jing ka yo Yonis, sorry. Ha ke jing pun yo Yonis. Ke jing tul pa jo angel yo Zakaria baru ong ndah ma me pun ni kon uni kon long kum ni. On pen pai ke khot khat riu shibon kon Israel kin on pen pai show try u blejun ki te un ya shwa ju go mensim ho mensim mat ga bor Elijah ola banga ho mensim mat ga bor Elijah u euta ber zawan ga bor mensim Elijah Shahrukh Khan amen Yonis. So, unwan hagabor but mensim hagabor Elijah un pen pai ga donor kipasi kon kaptet baje menta un pen pai ga donor kipasi kon hanu pilap ini khot testament berim Malaki long besau un pen pai ga donor kipasi kon and the disobedience to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord ban pen kre ye gelenti jong try ta ong biang banga ban pen kre gelenti jong try to haswa ga jingwan utrai uban wan shwa messenger unong lam ktin haswa ga jingwan ke sngi utrai unwan shwa unong lam ktin manobi tholpa kumne Malaki to mentang ilek biang show Lukas kanong ba nukong gadkhot ka bakhan yo ko ong unya haswa jong u hau mensim bat haka boru Elijah. Ngin lek dia mentau Malaki no masau kot besan ko ngan pa yo Elijah haswa ga sngi ga jingwan utrai. So haswa ga jingwan ga sngi utrai ban wan shwa Elijah. Ola bang Elijah. Em no pring pi em ku mem up yang cidit cewak seneng. Haswa ga jingwan utrai wan shwa Elijah. To, haka jing ka Yonis u angel ong u neu de kon u ban wan haka hau mensim bar haka bor Elijah. Ka sham ta? To, haka jing ka u ke ga bja kalong gumne. Kat khot kalong kat khot ke ban nyau pon riu. Kene ga de jing kren jong u noi tulpa, jing kren u Zakaria spang kon jo. Khot ke ban nyau po riu. But mame ko kon gani kadai hadin bal khayu ma mame ko kon on khot yeme unoi thul pa jong ba khle tam na ba men ya shwa ga khmat jong trai ban pen kre ye galen ti na ga ban ta ju ola banga ban pen kre ye galen ti na ga ban ta trai so Elijah jong Malaki Elijah jong Malaki. Ta yang swa. Lem buci ke pito. Pitip ke ja nda hadin gani. Wan angel sahaga meri paru ang khmi meri paro pan pun kon. On khot yo kon jo pa ngini pule mentang nong ba. Lukas biang. Sorry, ta. Okay. Apa? Lihat.
Lukas kalau nong keban kong. Kini kita jingka yo Jisu pat. Tolak puar. Sepanjang jingka Jisu kumnu angel terawan. Wanu angel terawang. Uniu Jisu yo bapan kha. On kod yu bakrau. Badan kod yu kon jo baklita me. Nabo trau beleju un u ya ket ukpa jo u debit. Now Jisu Uanu angel hagameri ong uniu kon bapan kha. Uniu kon jo baklita me. But unyo ya ket jo ukpa jo u debit. Ong lang u debit. To. Te un sensyar ha ka yeng Jacob si junom. Ong la bangat junom. To. Bat ka hima jo kanam kut lanolo. Ka tit baje menta. Hang no pilap ini git khot. Ukon jomi debit. Un sensyar ka ket jomi junom la junom. Ka hima jomi kan long ka hima ka bom jukut ka bom kut lanolo. Hang no pilap ini gi kinten. Hang ka testament brim. Ar Samuel. Kanong menyud khot ka ba? Kadar hado bakan riu. Kan mau So, now wanu angel ong uneu kon uba papun em Mary ulong ukon ublay ukon ubaklita me. But unyo yaga ket u debit. But kajin sensyar ju kalong junom la junom. Marsedep ka jisu ebejia. Now, pe umalaki yuthul pa saus pasem tamashaw jisu. Ki up chis pasem one, ars pasem one to lija. Last pasem one to lija. Saus pasem one to lija. Mana dap kau Jisu gay bejia. Ukiu Jisu halor lom jeng jim pengkeladur. Matius, ngin pamta Matius no bakatnyo. Kekuburan nek step kedai pang singi jiwan utrai, lene singi jiwan Khrist, lene singi jiwan ke hima oblay. Ma. Kono bakatnyo. Kay bejia hang tu nabo Jisu ukiu jerong lom lembat ki senran jo u nangta lepan keladuri u ke Bible gong ke janju ke pernai krek kum gesngi ke tenshan kum gesngi but ki su tu senran ki shepting bat ki kelon na bagi kelon ngai beja ke dekot ke ba shupo dekot menru gong ki senran ki osngi gini but kila shepting bat kila kelon hakendo namar bagi shepting dekot ke ba kendai Jisu ong Wat ya tho ya gene ege bapio I mentahang ni tat nda ukonu briu unmi pat na ge bayap khot bispo gong gum ni ki senran ki ong yu balai pat te ki nong tho ki ong u elijau de ban wan shwa nang hini pule lang ge ni penbo nga ong balai ki noi thulpa ki ong bo elija u de ban wan shwa sekarang klip yang Menubang ni ki kili Jisu kyang ki shepting hadu kata-kata ke ngangai ke jing shepting ke ba hadu bagi kita kelon ke jing shepting ke ba khrau bagi peju Jisu kawan gesur menen kong ni long kun jenga ba iya jenga yo tu pin shashkor marsnep kren tagi kelon khando ki pai ba ki pe ki ong tamakam te matok me to Khrist ba ngingai sisa me do Khrist ke tang na ngi bo de me ta hai pat Elijah Namar kat kum ke jingong jang kinong tho. Kat kum ke jingong ke kitab Malaki. U Elijah de ban wan shwa. Sai Elijah kyong. Ngan ong biang namar yo pi. Pi mi okem hane. Ki kili ki ong balete ki nong tho ki ong bau Elijah de ban wan shwa. Ta mentangan kili. Piti balai ki kili gumne namar ki ngat bau ni do Khrist. Nang namar ki ngat baga nega dega taga sngi jong ka jiwan ka hima oblay. Ki ngat baga nega dega taga sngi jong ka jiwan utrai. Ka ba pala ka ba iting. Ka ba shirkai. Uwe bala ban yang abo mi pao. Ki kelon na dupor. Uwe bala ban yang abo mi pao. Uwe bala ban syai taga sngi ka jiwan ju. No long kum ka sabon jong nong sajan. Ulong kum ka ding ba perang. Uwe bala ban yang, umdan bala ban yang. U Petros, u Jacob Yonis ki kelon na khendau ki ong tama to mi to Khrist. Ngai sekali mi to Khrist. Tangwa chuan Elijah. Namar ka kum Malaki ong deban wan shaw Elijah. Ngingai de mi de Khrist. Hey pa Elijah. Pitip kum nu Jisu jubab. Kada do ite da che. Chen karite to.
Tiga Jisu ong ni. Kau kawe. Jisu lu jawab ong. Elijah ada wan baik sian. Baik. Kau kawe gong. Elijah jisau dari banwan. Balu ada wan. Un penyopat ye gay barot. Kau kat argong. Nga on jaipi. Yonis Elijah ula ada wan. But kimi toyu kile le benyu ugat bakimon. Kau kat lai gong. Tegi semran ki semua tubuh kren siapang Yonis nong pebaptis. So Elijah wan sewan. Jong umalaki. Yonis nong pebaptis. Syai. Kiong ngingat ken bangane de kita stars kin jong jingwan ke hima. Namar ngi yoi bang itip bamede Khrist. So ong kat sebangale pi ngakeli kibrugi ong kumno nga. Ki ong don ba ong Elijah don ba ong Jeremiah don ba ong wene gi no tulpa. Tadi no bakan riu. Kot kat la sau kasan. Kat la gong uji suang pitera gibru kili ki ong kumno spanjanga. Ki jubab ki ong don ba ong Yonis no baptis, don ba ong Elijah kot kasau. Don ba ong Jeremiah, don ba ong wedding prophet. Uji sulo ong pipat pi ong kumno nga. Usiman Petros kot kan riu ong melong Khrist ukon jo blebim. So balik ki bod yo Jisu, balik ki senran ki bod Jisu. Namar ki nget ba ne de tau Khrist. Amen. Ki nget ba ne de tau Khrist. Lenong karar. Matius biang lenong karar. Women Bible? Ki women Bible sabah ya cimi ni mo PM. Ya women Bible. Pai himi ni mo women. To. Lenong karar. Lenong karar. Jo Matius. Oh lenong khat we đây lenong khat lenong khat we Matius kot ke bakhat lai ko kum ni kino tul pa baro ki tu hab ye tul pa hadu hukum sorry egam telet kot khaso le da pilawan priang une ulong utau Elijah wan sowan pipule gini ke konteks uji suong pilet pe ayu sejudia Yonis no baptis Ukran sepang Yonis no baptis baru Jisu ong kot kasau leda pil no lawan priang une Yonis no baptis udah tau Elijah wan sowan uba malaki ye tulpa de che negara ite to de che der biang satu pitip mut ayu gi jiu to aswa bangin pulit le che gospel Yonis ngan pani pi kendiat Lukas biang hag hadin mo Jisu hadin malakau Jisu ge bejia Oto. Ngilek shua Matius. Pitip kai bejia. Matius no dengkong. No bar. Kalau no bar. Kene de jing khao Jisu. Mo kene de jing khao Jisu. Kam de Christmas tang bang hab le lembai ka. Kiwan giru start nari mi ngi ke Bible ko ong. Kiwan se yeng jong. Em ayu. Amapi. Sem. Usem Nero. Semi Herod to. Kiwan Jus im Herod. Pitip kumnu gi kili kyong hang no la khas im Jew. Namar ngi yo iyo klor bami pau na sahit beneng klor jong. Ha? Ka kon im Jew. Pitip gai bole ubuto. Baru khot yi gi no tho u khot yi Pharisee ong. Kat kum ga khot niam jong pi namaru Herod ndeu Jew. So udah bawan nagalan jong iso u idea mien mo udah nagalan jong Jacob so udah nagalan jong iso udah u keli ong kat kum ko niam jo pi hang no de ban kha yo Khrist siap ngakwa pinyo kem ki rustat ki klem keli hang no kha yo Khrist ki rustat ki keli hang no kha yo sem mars nongum ta khaus em u Herod utip botaus em udah tau Khrist But ukot ye gitu ki nong tho jong ki Pharisee gi jiu ki teman san jong niam jiu ong kat kum ukot niam jopi ha hang no de ban kha yo Khrist kaman du Herod tip ukuli Khrist namar ki rustar ki khlam ong hanu kha Khrist ki ong hanu kha us em ki jiu piti balai u Herod utip Khrist namar ka kum gar kom khat jong gi jiu us em jong gi jiu u de tau Khrist समझ में आया क्या? दस ना तो ना
Hagi jiu em. Us em jong ki jiu udeu tau Khrist. Nang ta dau Herod sunang man kili. Hang no dai ban khao Khrist. Ki krem wat Khrist kini ki rustan hari mingi. Ki wat yo em jong ki Israel. Leit menta Lukas. Hadin bi Jisu leka. Da prasngi. Kira Jisu sya tempel. Nang ta kiwan rau Jisu ban jer kerteng. Mangi sini ngi kerteng untuk ikut ke ayam tu sebalang jengi ke bab. Okay. Tip berkata, niam tri dong ki kamu saya sampun mana bertuik kon. Bonjai kata. Kenting to kam teri. Ile emile gejong ki Kristan. Ki jiu ki don le gejong. Hadin pras ki na bakha ki ra yo Jisu sya tempel ban penkentang yo ushotra. Poi ha tempel ke bejia ngilai ke nong gebar. Kedekot kebar pesan. Le don webriu ha Jerusalem. Lukas arbesan. Hakimi le don webriu Jerusalem ubagerteng Simeon. Unibriu long bohok padu briu uba riublei uda ap ye ke jeng tahu ada Bible kasi ke jeng pentingan Israel. Unibriu udai utau ba ap ye ke jeng pentingan jong Israel. To olah banga ke jeng pentingan Israel. Ule ayu up ye utau jeng pentingan Israel. Pitip gay kita jeng pentingan Israel. Ke jeng penyopat Yosem haga kenu debit. Kesai? Kejing penyopat yang hima Israel. Ketaga deh kejing pentingan jong Israel. Nemar haga por baju supoi. Mdan same show. Uye tol pau blay ya how debit chejar snem Hadin chejar snem kau Jisu. But chejar snem gi up sorry. Hadin kejing yap jong jihoikin. Mdan same show. Up siap lenon wan. Hadin san spas nam ki up one day to Khrist, one day to konu debit. One day to konu debit. Jar kat sendat ete por. Kau Jisu. Rayo si ra set tempel. En wibru bertuik Simeon. Upek ne kulung bagai buang. Thot lai pogong. Ki khmat jonga ki leo i ke jimpenim jumi dehunu yap. Ong Simeon ngad hono yap wato da yo ye ge jing hak dagi khmat nga yo ge jing penim kumut uni na to uni udang prasngi uni to udang manus im ge Israel kadon segawe pat het khot life riu kadon gawe ge briu bertengga ana kene de spas menengkong san spas nam ki khmilin ti lenon wan umwan sendet padu kau Jisu prasngi wan ra yo em gawe ge bru bertengga ana nang ta ga babul ge ong thot lai pun yo kalan ke bah harum gong kene ke beriu ke sekri yo blay bat ke charging it sngi bat met thola pra haba kala wante kala aingo yo blay baga keren sepang jo ha kemat jong gitu baro ki ba ap khmi ya gajing suspa ya ke Jerusalem ongla banga gajing suspa ya ke Jerusalem pitip gay kita gajing suspa Jerusalem kai ong bar me Jingwan Khrist Yukrum wan se. Mana wan nu? Yes. Un penyopat ye ke hima ke bala dono ke jong David. Deche? So ye ke tu ke jing penyopat ye ke hima bala dono jong sim David. Ye ke tu le khot ke jing suspa ye ke Israel. Le ne ke jing pentingan Israel le ne ke jing suspa ye ke Jerusalem. Deche nong? Ta. Haba ujisu keli ye ke Parisi sisen keli Now, tasha bangin posta. Pitip kay bejas pasal menengkong. Barok hay ki Jew, ha Jerusalem. Ki ap kami ye ke jingwan utau Khrist uban penyopat ye ke hima. Warok gam teman gi. Yom yortigi. Wan duwi yo yortigi. Em hiwo yortigi sa. Mana wan nu Jisu ong Bible ki yo I uba de ni tharayam. Upriu Simeon tan ong ngada hunu ya watu. Da yo me. Uni gat. Ke jing hun men Simeon to de ruki. Ngai jan ni to. Kas pasal menengkong kene. Bagi Jiu kim dan sim, ki wada tau sim. Now, ujisu keli yagi Parisi,
Matius arfoar. Matius arfoar. Oh arfowi. To arfoar. Arfoar se. Arfoar. Tukot sapwe sabar. Uji sukli ya ki parsi ong. Peterai. Tukot sapar. Peterai Khrist udah kon jong no. Te kila jubab. Ukon jong David. Ngaku akan dengan syai. Uji sukli ya no. Jubab pi ya no. Yagi parisi. To dam jubab kong dung. Saya kong dubai to. Uji sukli ya no. Yagi parisi. Ukli gumno. Ang promesa dame. Ukli gumno. Timur kumno spam Khrist. Do apor ni por. Kamu jubab yagi parisi. Are emri Arab up kita sedih ne. Kumno gi parisi ki jubab. Aba jisu kuli pitera Khrist de kunjano. Kajing sanyo ro jubab de pita ro. Aman. Kon jong David. Orang kon David. To kelengan kini pi jubab nga. Nang no gi timbo do kon David nang no. Kumno gi timbo do kon David to Khrist. Okay? Kamu tip kita orang teh hikai iki. Utau Khrist na to kon David. Na do kitab Samuel bar. Utau Khrist udah kon jong David. Tip kumno jisu ang cebat. Ang best bapia jubab kamta. Tangwa ap ong epi. Kumno pat u David haga mesim ko di utrai. Ni bo jisu keliki ang Peter Khrist de kon jano. Do kai te na jisu. Do ko tip nong kelim ga ko nak kian le. Tiba kesa keli wiu ku nak kian nang pas nampo Israel yo mti Israel yo kon auto Khrist. Kon David. Om mti mana? Ya mti ada ke jokes Mano bade Yesus. Ang tu ke kong. Om mti mana? Pilat. Mano bade Yesus ko Pilat. Kata lu om mti mana? Om memut bangam tip Pilat. Pilat wadai Yesus tu Judas dong. Ta. Kikili Yesus kini Peter Khrist de kon jeno. Om mti bi. Ukon David. Tahun Yesus cepat. Herengan api. Kumno pat David mesim kon utrai. Lada David kon utrai. Kumno udah kon jong. Ke Bible kong kimnya nang ong So nang no gi jiu gi tibbo Khrist udah kon David. Nang kon niam jongki. Ngilai mentah Yohanes. Kan mau ke kubur ni por gede. Ke kubur ni por gede. Sepang ke segi ke jingwan. Utrale ni ke jingwan ke hima blay. Ma hima blay ni ke jingwan Krista. Kan nong nungkong. Kan kor besar huai. Hadin bo Yesus wan jing baptis Yohanes orang kami kunang problem bekiri pop jong pertai. Kalau bo sao Yohanes nang baptis ong kumni. Ngayo ibat ngapla ba uni long kun blay. Uni long kun ola ba nga uni long kun blay. Ta. Nang ta kini gisenran kilap uni Andrew. Thot sapwe kong ula siam te yo para la jong mo badu ong ngila siam yo Mesaya kabolong balabata Khrist ngila siam yo Mesaya Yohanes ong unilong kun blay Andrew ong ngila siam yo Mesaya kabolong balabata Khrist Mesaya de gekten Hebrew Khrist de gekten Greek so haba ong Khrist de gekten Greek haba ong Mesaya de gekten Hebrew de gejo mo ngila ban roa Mesaya le ngiro ban ong Khrist ka de gejo to nang ta kilai ban kido suwe pat beri berteu Nathaniel poe khon sabusan kilai syam yo Nathaniel ki ong alen yom dia penaram tes ong len yom da chemi da mu teu klam Moses haga testament rim ukod u Jisu na Nazaret ukon jong David ta de khon sabusan u Nathaniel ong hato ka kala ban jak ke bahana Nazaret umla ngai bepli Nathaniel bagi ke bahana kala ban jana Nazaret namar haga testament berim kim ju poi berkat bau Khrist nuwan Nazaret
to high five perok jong pinamar satu was tiak no high five perok pi to high five please yo lại tiak deh tiba satu no to ki jiu kim jiu la ngai bau Khrist wan na Nazareth namar ka kot niam je ki kam ju ye tho bau Khrist wan na Nazareth ka kot niam je ki tho bau Khrist wan na nei na Judea le ni na Bethlehem ka Nazareth ka don sha Galilee kim ju pa berkat but ki wan kyong ada chemi oda mu Jisu nong Nazareth unatrel kun det ben riwong kamot te on piu Khrist na Nazareth ka bom la balong bau Khrist wan na Nazareth namar ngi gi jiu ngim ju tip bau Khrist ngim ju i na kot niam ju ngi bau Khrist wan na Nazareth ta ongaru anru talen yom dikman le wan dikman yo tim itibre ite doctrine tibre theology mi tang yu chemi ubru ngim tip ka e theology jongi tangi la lap yo len yom de me wan bepli namar ka katet nong chun lipai o ka badang wan Jisu yu ong hakmi Jisu ong yu hakmi u kanjai solo pada sisa ui tho nga me tip kum no nga trai men menang song tu tra ding la yo i me pitip kum no na thenelo ong una thenelo ong nit khot sap khunda una thenelo jubab dong rabi me dai u khon jo blai me dai us im jong Israel ong bia nga me dai khon u blai me dai khon Israel me dai us im Israel ta u e khon u blai sim Israel u e sim Israel u Khrist kan u khon jong u e da Khrist khon jong no so khon jong de bi de khon u blai sai khon de bi de khon u blai yes dikmat pi yo bi Bible unatrel ong mede u khon u blai mede u em jong Israel u de bi ong hakmi nga phla bar ne de khon u blai Andrew ong ila syam yo Messiah ka balong bala bata Khrist so khon u blai de Khrist u dai us em jong ki Israel da chino adu u Khrist de sem Israel na ko khubar ni step ga chpang ga jingwan ga hima u blai le ne chpang ga ski ga jingwan Khrist kumno kan long ga ski jingwan Khrist kat kum ga test merim kumno kan long to jepar pi kamon ga te ga ski jingwan try to bodu biang jai wanu musngat kamon ga te ga ski jingwan try kamon man ga ski to yes ka betrem tong aji thap khti yo biang da to dai yo ka ngai phedam ka ski jingwan try ga long ga betrem ka ba ishir kai mdon bala ban sha irang ski jingwan ju ulong kum ga ding ga perang ka ski betrem ka ski jingwan try long ski betrem to atu ngan kili phi menta u Khrist la da wanem la da wanem Khrist to mala da wan ude la wa da wanem ngi hima blai ma o ka jingwan ka hima kala nang jan ikmali nang sitai se suin to ra hini iwo yo de dia hakutin ba kan jado ngi i ba hima blai kelwan pa da wan hima blai ta yor the wa trem go ikmat pi kam ki sanram Jisu ta thej em Elijah thej ngi ong kum ta namat ngi perkat ik testament berim habai kran spang ski ba trem go pala jong trai ikmat i spang jaga ski ang pendum uberan ma ga jing shai ik lor men kin hap ikmat i jite habai ngi perkat i ski jiwan trai ski ba trem ikmat i menu yaga ski ba man ro benai kamu te kelam de yaga ski por ba man ro kamu cha ba man ro ka ski ba man ro benai yaga tuga ya sakurika biong pareng oh yeah solar eclipse lunar eclipse ikmat i chege ege bakan ja perthai chege ege bakan jado ikmat jingi gelong ege ki ba shabar ki ba shusun ki ba sha beneng chon ga beneng nong na pichon ga beneng sa jirong nong woro ani pure science chon ga beneng chek ta nong ipo India mi tip ga globe ka mon man go ga globe kam ni man go nong lang dong nong
India ni em ngon. Cuba ni jerong no, cuta jerong ikhlik am ni naman. Cuta. Ke Amerikan kinin mat percaya India Amerika cuta ikhlik gi. Tapi kili gi nong Amerika, saya ke benen kinong cutai. Kili nong India kinong cutai. Kili Antartika, saya jerong mana sepo dari Antartika. Sepo deh. Cuba ni benen ki cutai ong gi. Cutai. Ong atu cuba ni benen. Yo bi ikhlik yang gi nong kam teman. Tapi ke pertai ke don hang no, ke pertai ke don hasun. Kam tu boleh hasun. Ini yang India, tal yang Amerika, til yang ke Europe, til yang ke Jepang. Kali Jepang cuan ke benen, orang Jepang cotai. Kali orang Europe orang ke cotai. Iwa to yo lai atu. Cuan ni benen. Kam teng ste. Yo bagi kerja ngi gilong bekerja do pelat. Khrist luan pau ke hima boleh ke yang kemat jing im yo ikan namar ikhman i cotai. Thai yor kata kita ke jingwan hima boleh. Yor kata ti hima boleh. Ida murita oh ka jingwan ka hima kana nang jan. Mut pa menu dawan go. Dawan ke suggestion second dose dawan go first dose dep go. Long tikum ba injection mana kene sene bala dep. First dose kecut ko tapi. Lene em kejut first dose tu inject saya. Ngar kejut nga. Mana po second dose? First dose le mar ka em re dat second dose. Namar ngatip ba first dose klempang ai ngam teng show ye second dose. Mawan se third dose ong dat. Namar empang tapi. Sengap second dose kan wan, second phase kan wan himau boleh. Tang baga first phase kala ada dia. Kum bekerja ke first phase, kum taruh kerja ke second phase. You if you terima ke first phase, you if you terima, kam terima. Payah bibitan jo daw kelar benar daw kelar dom ngesngi janda. Payah bibitan jo benar je keluar. Benar keluar kam tak junom em ko. Ke keluar kita ku wir nang ko ku mi nang mi. Ka kata ke universe nang ko he nang he kesngi kam tak ko em ko suin. Ku benar kam tak ba. Kata cerita. Mana yang mereka ni kata kesingam juga ko. Pateng lagi hajar Islam di nilong kesingam juga ko. Muslim jusuan sa, Muslim bertauin bod, udang win bod, dah ingin bertahu telarwi. To. Hari ke khubar jengi kam deh cerita ke khubar jenga ke deh pang Khrist ke jingwan Khrist. Well Khrist dah kun jauh lebih. To. Khrist dah kun lebih. Khrist dewan em. Oi lah dewan. Ketip kai beja. Haden bo Yesu yap umipat. Mana ada mipat? Kisendran kili Yesu yang lano men penyo ya kata ka hima. O Yesu dah mipat les nam dah bor oi kemat ki cewi. Kam apostol nomor kong to. Yo lai pengau pai ngam gi mo ngam tu to. Le nomor kong kam apostol kedekot ke Banriu. Kamu apostol nomor kong kot Banriu kong kumni. Ki senrat had kini kene ki jingjah haden Yesu mipat. Haden Yesu mipat ki ong kumni. Kila wante kila langbat kila kli yo Yesu atrai. Lano men penyo ya ga hima Israel. O Yesu dah mipat. Dah biap dah mipat. Ki senran nang nadin. Tet. Lano men penyo pat yang hima Israel. Menu penyo me uji sudah dah penyo ikmat ki sawi. Pi kata de ke ba. La ngi lo ken jado ngim yo ini ke. Tangi beken jam mesim ke sengo thu bagi hima blai kelawan. Dah wan hima bla. Ikmat i sawi pat ngim tip pai ki kira ki ong Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Hatu kat niu penyo pat mi hima Israel. Ong Joshua ka kat pi nam am de. Tim kai bejat khot balai kong kum ni. Khot balai. Tu se. Sau pos ngi usa bargi ule ayu Ukraine syapang ka hima blai. Hadin mo Yesu mi pat kanos ngi usa skendau. Tong ong ni tan lai to. Hadin mo Yesu mi pat kanos ngi usa ha prathai.
ada kita nak like. Ini tahu kajing do nong dah mana cong selai. Kamu tahu dia kejuk jing sen cong. Kanu paus tahu anda pi support. Kawan sengi. So paus sengi. Ule ayu, hari tu pasal paus sengi. Ule ayu. Tahu anda belum mesang. Ule ayu tahu. Tahu timre. Itu bat. Atau tu biang tahu. Ule ayu itu siapa sengi? Yes, ngin aji tap biang biang. Uya to siapang ke hima boleh. Kamu ni to siapa hima boleh? Mut pigam ni na. Oh, ka jingwan ka hima kala nang. Pimut pigam te? No, hang por bu yoni silap, uyilap kum ni ong. To kelamut na baga hima boleh kalajan. Kam te yilap yonis. To kelamut na baga hima boleh kalajan. Wan jisu. Pitip ayu jisu le ura ya ke hima boleh. Tor endoi por yonis. Oh ke jingwan ke hima kala nang jan. To kelamut ke dejan go. Hadup mentah. No. Yonis ong ke hima boleh kala jan kemut kam ni na. Da tipikatu. Wana den jonga utet to uto Khrist. Utet to kono blai. Da plau to uni to Khrist u bai pap yang pertai. Kala jan, mendera kala jan. Lini sikemat. Kala jan no yonis hau jisu he. Wana jisu rau ga hima boleh. Dece? But suppose ngi boleh yu uhikai pang hima boleh. Ke hima boleh mentah. Ke hima boleh. Yang pipang cerapi na tor cerapi ma. Ma ya kelam kam ni ulai bersetia se. Ke hima boleh. Ke hima boleh ke keren Jepang ukten belakan jado ukren supaya baru mipat. Hak jing mipat jauh ke hima boleh ke sedang. Hak jing mipat jauh ke hima boleh ke sedang. Dece? Ngilai mentah kamu apostol biang nomor. Sekejap. Kamu apostol nomor. Nadot kot ke pasal ter ngat situ pitang kena gum ni. Kat kot ke ba laipo. Kene dai udebit. Une no tul pahan itu udebit. Ma kot laipo. Tado kau nana to. Kat kot laipo. Pore rap yo hema kau nana. To dia biang to ichwa. Yo sia to bi ad kot uli pa to pule bit kot lai arbo khandai. Kot arbo khandai gong kum ni. Ko gi para to tip. Ya kane bo ukpatemen jingu debit ulayap bala tebiu kajing tep ju ke don lang bat gi kane gesngi. Kemud ha to por ha Jerusalem. Kajing tep ju debit ke don ngi ulayap. Tehnret kholai phagong na namar kata udebit ulong unong itulpa ukran Jepang ka jing mipat u Khrist. To. Ngan kali mga ka jing seng tajubab. Udebit ukran Jepang ka jing mipat u Khrist. Da chenong? To. Pitip kumno u yatulpa Jepang ka jing mipat u Khrist. Mano batip? Kaman itulpa? Benitim? To. Yes. Menam ya ke mensim junga ha hedes. Ngina jing tak tiu beni. Menam ino mensim junga hedes. You kram dektin. David. Sam kan. Sam kan ru tho. Bonus order ngamo sam kan ru. U David ong menam ino mensim junga hedes. Menam syai bu khoj me bersame bu put. Ketetok ke jing yelap jong David Jepang ke jing mipat u Khrist. Now kalau pokong u ye tol pau David Jepang ke jing mipat u Khrist. Bon persyong ye u ha ke ket jong u. He would raise up Christ to sit on his throne. Kat kum gedo. U blay u permi ya u Khrist ban syong ha ke ket jong u. Jong no, ket jong no. Ket jong u David. Men, ta ket John David. Kalau puai kong, udah yo ilpai kini Ukraine Jepang kaji mi pat jo Khrist. Baik kemensim jo one of ino hedes, luni ka do jo kadam shemi ka put. Kalau puai kong.
Oh sorry, tong ngina banam stem prit khala pen reu. Na marga ta to ke yang Israel baro kan tip da si shabo new blay lu pulong new ju Jesus Christ ba pilasana na o Khrist baru try. Ta. Ko ke yang Israel to kan tip ba new Jesus na Nazareth o blay lu pulong o Khrist baru try. Ula pulong o Khrist baru try. So, o Jesus na Nazareth meno o yo ya ke kerteng Khrist. To, shwa kata ngan kli shwa pito. Kat kum berkat jong gijiu. U Khrist udai balong usim uban sengsyar haga kedo debit junom. Ongla banga junom. Junom gemut yapshu. Ongla banga yapshu. Kat kum berkat jong gijiu u Khrist gemut don ke jingla ban yap yapshu. To wanu jisu. Sengapa yo pio do ke point. Kerkom berkat ke jiu sepam Khrist kedai, beunam yap syu. Hari wanu Jisu no Nazareth, uyap ne yap. Uyap te Yehu to uteu Khrist. U Khrist bayap, ula bande do Khrist. Ha? Kerkom ke testament berim, u Khrist unwan syong ke kedobit junom la junom. Toh syaba pin ya jubab nga ngan pen itang kewe pim don kam ne phan mar ngatip la slam gospel yonis no bakhat ar ket khot ke ba lai pholai jisu ukren chpang ke jingyap ke ba ude ban yap ki briu ke jubab ki ong ngilios ngau tin ke testament berim ba Khrist uyai sa junom kum no me ong men yap ngai ba me de do Khrist mà pia ni na mà pia tai ni nong da biang palat pai hagi jiu u Khrist dei ban yap ong la banga dei ban yap hagi jiu to u Khrist dei ban yap mana walu Jisu ki ngai nem ki berkat nem do Khrist ki berkat nem ho ki berkat to Jisu kren pat pang ke jing yap mana ba bam Manu thok khajia ta Jisu. Kisendran. Kyong I bethan oi me to Khrist. Me man omi daw yap me ngi gi jiu ngi ngai bo Khrist de ban yap. Ngi gi jiu ngi ngai bo Khrist de ban yap un sun shar ga kedo de junam lo junam de ban yap. Me pat ngi dang ong ba video Khrist me pat mentam Khrist pang ji yap. Jisu ong pi ong kum nga Petrus ong me de Khrist ko ble bim. Jisu ong to do otip me nga ka de nga ban le Jerusalem ngan sha pan yap. Pitip kumnu Petrus long hor kit hor dang ni kam deban joy me go konrad nomor ngira dep ong ba me de Khrist ba ngi gi jiu ngi ngai bo Khrist deban yap me pan yom yap hoi de kam te pitip kumnu Jisu ong yu soi tan khele me cha den yo nga so e soi tan de tu ba ngai bo Khrist dei ban yap hello we soi tan de tu ba ngai Khrist dei ban yap. Petrus ong ko konrad mem de ban yap. Jisu ong khele me je deb nga me so tan mem so thao ke ma khren. So mas deb gumta Jisu ong ngan sa yap baro gitu ki jiu tu por ki bod ki mut ne de Khrist. Ka babel ga ong han long men riu yonis ko ki lau pen phong pan sniat yo oda ga bor ki thung em oda ga bor. Pai di bor kwa ki thung uni janute. Thung oda ga bor krum yo la le percha yo kaisar. Ne bha tu ko por sanchar per tha to ke hima rom ubagerte ang soisar kaisar upat sha jong hima rom so ki thong se mur bor Jisu phet namar mo perkat de bakan jaro perkat e bakan jaman se to mana deb yo ja mana klam Jisu pang ji yap kala besar gong yonis khat arab sa gong ki jiu gyong ngir yo snyo naga testament berim ba Khrist dei ban yap ngira ngai ba mede to Khrist e patau ko kono blay we tau kono briu ngira mo to kono briu to mo de tau Khrist ubanam yap I de kam te yo hikai ha niam yo I me ban kram spang ji yap I dangai me to Khrist me kram ji ya to kono briu so kat kum gi jiu Khrist de ban yap ne de ban yap ha de ban yap to Jisu wan yam nem yap Udai nem Khrist.
em. Mdei. Namar ke jimut Khrist kadai ubriu ubom la ban yap uban sansyar si juno ma ke kedo debit. Good news. Ka kubor bapa. Dati pegawai ya kubor bapa. Ong kaya ka? Ulo mipat. Bat mentan kita pulih linong baar. Kama bostol. Kedekot ke belakang riu. Toga yang Israel barakan tip. Bau neu Jisu bana naset. Ublay ula pelong ya Khrist baru try. Meno Jisu uyo ya ke title Khrist bat try meno. Manba umipat nagi bayap. Amen. So meno Jisu syong ke ket debit. Khot lai po kong uye tu udebit thol pa bu on bo Khrist syong ke ket jo. Don em ubriu uba syong haga ket debit. Don em. Mdon. Henry don way. Ubala mipat nagi bayap. U Jisu ubana naset. Udah utau bu syong nagi ket debit. Dece? To. Meno syong ket debit meno. Ngine posh bukun ma. Meno syong ket debit meno. Kau lai pau kong ula penmi pat yo Khrist nak bayap ban syong ket jo. Meno u Khrist u syong ket debit. Man ba umi pat. So ke ket debit ke dai ke bayap la ban yo ini kemat ne dai ke ban sengto dai ke bekerja mesim. Kerja mesim. So ke ket debit kam kran Jepang tu ke ket ke bekerja dok ke bepiyo i Jerusalem. Ke ket debit ke kran Jepang ke ege ke bekerja peneng ke bangim la ban yo ini kemat ke ba mangaba mepi menta berok ni syong hangta. Igat tewar chong ket debit. Tang ba de ket ke bom yo iri ke kemat ke bom la syang pang de jabing khle sorry de ne ke jabing kodar khle jungi. Ke de jing shisha ke baja ke mi pat u Khrist. Tip ai baja. Ha ke kam apostol ke Bible ko ki lap ki mau boleh. U Philip u le shak Samaria ke Bible ko u de lap ye himau boleh Samaria. Kalau nong bakhado do kam apostol nong bar pra. Ke de khol bakhado do. Jangan kam apostol. Lenong ada pra. Kau ngom kemu ada tibe kawan tu. Onggo apostol Paul ukren syapang ke himau blay. Mana kesni? We love you Khrist. But ke himau blay syapang amala kesni. Tibe ke himau blay. Ke himau blay ke jingilap. Sorry. Nganong ni. Ke jingilap ke himau blay ke jingilap syapang Khrist blay yap baru boleh mipat. Kata ke himau blay. Amen. Ke himau blay ke dai. Ke jingyap ba ke jing mi paru Khrist. Unono be yap fang Khrist ke jingyap ke jing mi paru Khrist. Utaro bri be yap fang himau blay. But barong idon hang himau blay menta. Uno ba nget yo Khrist. Ulong jing taw tmai ba ngi syong ha ke himau blay menta. First pace, first dose. Ha ke baar dayo yang biang gas de ar. Oh ke jing tu ju roi. Ka hima kala nang jan. Tang mana wan biang ke tenong wan biang ke kam ke first pace em kam reting. Ngimdon kam banting haga singi jingwan arsin try namar kaya jo anga tu ga film mana hachwao mi film ro da em try tu yu ha khabar ye jong ki intro gi am terse ki intro de em go da ja introduction ke tu god ku penyo chwata kam terau ja ke ege ban saja haga jingwan try em kan long biang thik kumne ken mau gi mana wan la ju jirong Bible. Ki sendran ki mi unguni ki kumne ki ong. Wanu angel ong hak wat siap tengko kinong Galilea. Un wan biang hagajo ke rukom. Amen. Belang boleh em de suruh. Un wan hagajo ke rukom. Un wan biang em sajisin hagajo rukom. So himdan kaman syap tenge ke jingwan arsin try. Melinga ke singi benar melinga ke singi kelab benar kelab senam singi melinga ke kelab do singi. Unwan biang sejisin haga juk kerukom. Tang wa tok diri wan map pop se. Ya ke pop la de map sisin map. Unwan ban rong. Unwan ban ai jing pen im ban pemipat ya borok khoj kita ke bangai cu. Unwan biang kumus im
ubakren ye ke cing tengen se ke dono jeng ki beri baroh. Ngim don kam penting, menawan justru kam mai ngai mentah mai. Ngim don kam setting. Bon mano badon how Jesus Christ long jing taw thamai unwan biang jo rukom. Unwan mi pau hapdeng jengi. Amen. Unwan mi pau hapdeng jengi. Ini dai kubor ni ke step. Oh, sorry. Hallelujah. To etib yang show maru ni po. Oh, tiap eh. Alright. Tang ni yang lang ni por ngin ai ngu yu play. Na tang ngin po sya ka bawai.